invest. I am interested or say I hate sin but I love the sinner. M憑but the boy for me aboni do me pa o masam. No correct. Na ni pa say mama dey tia me prostitute nyesa dey me pesa me ye ni o. Me hu kire me ye bon one. Oh. Dey me di ni dey me ba bedi ntina no ho machi bia me gina kwa ho no. Eti me nyo obi ma ne di me kosua de pamana setire ya. No obeboa me a. No obeboa me a. Enka me jai. Ampa wudi ni kosua adwuma wo jai. Wa hye na amase se wa be ye master. Apam investment way. Onyame betia wo ka. Oh. Enkofo bebre ne nyame nya business. Oni wiase na ye business. Ntina ya na ebinum boka no. Na emom no woni nyame ye business. Enam say ye nipa ho adwuma ntifa discernment ka ho. Okay. For discerning of spirit. If say nipa bia na ofri nyame, e na nye obi na nyame pese oboa no. Adwene mu do ne ho mu do. Okay. Enye nipa bia na ofri nyame, e na nye obi na nyame pese oboa no. Enye nipa bia na ofri nyame. Okay. E na nye obi na nyame pese oboa no. Na hu se obo ho mpaye. Na hu se nipa wei kunani wei, ewusia wei nyame pese me boa no a. What is so oba ne kuro bo erade eyi bo be matese esi ne kuro frim. Na waja na nkoda nsia ne nan ne ade. Etiketo na woman ogire ho nsa no abo ho mpaye twa nyame ani. O ma go ahead chance na ye. Erade me hu se sofo bi si asore dan wa ha. Minim se wo de ma binim se ye wo no osi ama wana wano ane de a. Okay. Cause asofo ni bi ha ba ke. No ane de ani. Wono ana. Oyo no ana sore dan. Eti erade me pese ka misika kakra bi amenya me de koboa no. Eti fa ko. Nyame ma ebi asore no omudi anniversary ebi akọ asore se bia Church of Pentecost se Baptist se Presby ana se bia fellowship bia wo join me join Baptist mo tesa no Baptist church na wo tie yes omo ye celebration bi omo ye bi omo so omo boa senior citizens omo ye mpanifo omo nya 70 years 80 years omo ye mobo eto omo pesika family katente okay what is omo tetete sori on crossing daughter church e bi se tesa no Baptist church ye tete daughter church e wo voter region ye tete sori ya ebi mu tete niase e omo ana ye di birthday nkofo di omo birthday no disca ma ne akosi asori de amom ne atonkonya amom no matena se a worship nyame omo tena se worship nyame na yesi ekotonua abodan so amomo etesa no Baptist for continue kakra benya na fabra na yekoto motorbikes asofo no de be evangelism wow omo so omo ko asempa katre dwumadie what is here so omo ko che bibles and wada fa ho hyem na de usika akoto a designer wear na ye to bibles e de ache catch omo sempa to bibles no me so metimi atotu ete monyina me ntotu nka ba ko yesai 50 cities and then 100 cities who say on crofo bi ye nyame adwuma bi koso wo ba bi ade bi nyame ani gye ho no ma nso wani nye ho okay ma wani nye kunafo ne awusia ho ene mobrofo but na me kan no fa nyansa ne mpai boka ho no amfa nko mani paboni ne ama me hawo ama yo hawo e de ama nyame adwuma bi do business with God but so me so awunya awusika na nko wadi uma nyame sai ama na hwe obi si ai ena tight ne kama no tum tight say what is tight 10% 10% nyame de yere ena mutia e de ma asofodi enti Israel for no kan say omudua wi omfa nko enko ma high priest no na nye nipa na omo de ko ba o si tabernacle no a no omo hye so na ebra Mosi obama no si tabernacle no wan kan kire omo say ejapade no omunya free Egypt no obi anfamra enye Israel for na contribute to ye we di ni gold aba na we di ni diamond aba ena omo di see asore dan di ma nyame. What are you talking about? Sound gold in diamond no or mudi kogu ho Emma Moses edisi tabernacle no nyankopon e ba from besie eni Moses na sie wo amfa ni paso what are you talking about? What are you saying? Awani abrese na mo je tight na asofo die ntidi e fa ho be tight na hia me se metua tight wo se do sika beton na me fa ho be do le mo na me ni le mo akire wo baba be who are you to judge me? Me se me je tight di yeah na mutia ma sofo de metia ma omodi ai de ono tinyame efono ho fa usika wensa me de misika bebo nyame adwuma akire obenya heart na what is 10% apam bikuta 1000 na me de 100 cities ma nyame a ma yedi isha 10% kwa the lowest wa hwe wo so a wantua air bill wantua 30% na wo ko Baptist me samonyi 30% we na mo mfa ntuatua mo bills so na mo nkoso anya nyame adwuma na aba bejina na mo kan mo me say was wo besi na so be fie na so asamando appoint me chief faso you can't stand and I share Old Testament wotimi ni nyame nko nyame asafo wotum ta ye bejina efri nyame nko ebejina efri nyame nko ebejina this efri no
Efri nyame nko Yesu Kristo ba ya wo ya anwanwade ne nsenkyerene no. Ena nkrofo bi kika efri nyame ena papa bi ka me refi ne din. Ena o se mun kama no ntum. Efri nyame a enyina. 2000 years ago yara so ba Yesu din. Intimi nka se the late Jesus. There be I hear they can the late Jesus. What you see I say. Wo Yesu was obe na nansa so. Enti nyame ne da no obesiti mo amoye ye videos edit to Facebook and YouTube na mo ka na mo tia time me pa cho I choose to pay tithe. Yeah. If I'm way you obi ni sika ba dey if I'm way wo so obetua ama sofo dia wasam Abi Usu do sika ba we nam obi ya wo de baby o invest no kre and was say baby a wo treasure wo no e ho na wakoma wo. Why your treasure is when eti nyame fie na me de kone be makoma awo nyame fie me de buo nyame da bia makoma e be wo nyame so enti ya na mo wo social media na mo talk nonsense about God's church o nyame asafo ento from da no kre ento from da a different trofo beba and God accept false teachers beba they will all fall but the church of Christ will stand. The body of Christ will stand. It's true. Obetchemu ebekọ na no bra no wo mo ba afode no ebinum de sika bail ise tie ni atoto pono no so na ma me de kwansi bi beto so o so no no amade so pa Jesus say no na so na na ni aso. God will build his church. Jesus will build his church. Enti say uni nyame nye business we de betwam ne ye ka from pa chede chase na ne nye ye bebo awusia ne ye kunafo bra na ne nye business. And my oh my adishie yadamu nyina mo ase yamamo ha asama mo atena sibiem edeba SOMPA 106.5 FM Accra. Kofi bi MgsmåBORÐA ASEM enne mate word bi e wone dwumni mo na mepese enne yasem ne yade suade ya ye ba besua no ye de bata ho ose anoma no ne ntakra enne ma ne ho ye fe enti enne ye ba bebi sase be ma wafo sen ena won ntakra esitie enuada efri nansa ne ye hyase ma me akosua go aboaje dondon hima ede ewremu awadego dodo ya eba eto da bia pode menni atenka biem ohu afono me mindi wodo biem ede ba wade asafe na behwe na yesi se agina ye ewo sa afapem no so anase yesi gina ewo sa afapem no se menno nipa ne biem anasa ne ho afono minti na ye de agya wade eba sa yese asono mienu wonom enya entokwa ewo kwaye mu a eya na ehuma ene emu nsensan ena ya ne huna amane eto da bia nipa ya na wo so di akotene ewo sa nipa banu no entem ebi te se nkwada awofo binom eho etimika ene mpo no nipa bi a wono ben wo mo no eya na yadwen wono mabrabo ho de enu ada ye betena ase yadwendwen esu ne ban bi some of the characters ya ema wafo bi entimi ema no nsipinsi tente no ema dodo na no won ho funu won kuno no ode ne brise ye gu ha se nom na ne pant da ha panty so timi bua no a won sida bedsheet ye fia na ya moamoa na ya to agu curtains betimi asan dem the whole of the year yen change no yen so a yen change no so a yen nyi ne yesi ena ebi kura ani ate edan mu kura no nya ade ye bepepa eto da bia ya na emema no ko hu won yonkofo binom ebia na yiru anase bia na kanchima bi na wakwasra no wode na wura dem wotimi unsa ababa awei waya fia kakra na nantu nhya dansisi PC ta ena abrabo no so won konko ne nanso no ne single room ketwa bi a wotie no wardrobe krampo ena eni ho a wotimi unsa ne luggage sanasa ne bags no wa arranging nicely e wokona baako so shoe stand kakra bi ubehu se ete se iwo wenu mu ana ayi anomanu mu ana so wo cigarette krampo na wa hyehyɛ ne mpaboa no wo so kama ubehu se na wa fa ahoma dry line ahoma ibi na watiti awa wode dadoa ba ha ubehu se wa sign line ne wo so na ne braziers no wode asensen so ne bet no wa arrange no e wo nadoa no so ubehu se bi wo wa ne space mienu bi krampo na wode asensen so kama ne panties onni bibia wode gum kula no
ebi wo ho na wono mu de agu basket ketewa bi mu eye polythene bag kura na wonim ba bi ehente no o pade anya afa na wo tu niema te se wo bi ase atamaame o pewe se wo behwehwe obetu niema nyina nsa na wo hu ade koro no enti se be ma ne ba fie sa na me ka se e bi afia kwanwa na sa plastic chair kura ene sini demon so no won keka mom wo de wuku no nyame aye nadom watimi ato stuffing chairs bi de agu dem o sole kola pepa kola obepepa so wo de duster ene nsuo ana wo de sapo ene samena kura betwitwi so kakra na wo de duster apepa so no kura no e dem ma da bia na wo dem aye tututututu da bia na nka egina wo dem wa bra betimi akoto kanfa ana se bia detergent bia e bia emu ahwam kakra no watimi dia pepa wana se wo de asiesie wo no da bi nti wose ne me nso ma me ntu sa na mo ni bia se ba bi ehwam ya tena kankan mu ache enkora yi bi wo ho a wo ntwa adwonso obehu obedwonso ne ye de naso ni nyina ade echi aye nyinsi oni adaje no okwa adwuma okodwa so obesole ntem no ode anu nsom no ha to beba na wo kama na wasa ede asa ho amomu no da bi etu behu se dwonso no ne pampan na gidam ho nyina enti ya na sa su ni ban we say kasa bi ba obehu se wadeda form with all humbleness na wonya ye before say won enter na say or venture into marriage no afa all of a sudden no aba be your ba akokoni be ma ne ka ba ako no waka be say eyi aduo no enti eba sa be me bia nso tumi ba bia tumi wo no eya na achinye ni ho bible kura kasa be ma eni tire e wo fie ho said the Christo eya asafo ni ti no enti se wo ba wo be ye ho ba akokoni all because se bi okra nyankopon ato wonsem enne wanya baabi agina wonsa so achi adwale ente no wo si enyaw na ma o meso na efa wani etete wiem na chese keka de wo pekire beema no eba sa beema no so betimi ama adwen bi sa aba ne tirim se ne baabi amete no ase ehwo aya afono me because okonya baba awa bi te se de enura na madam force na eken no de ne nsafa ne tiri ho ko dwale na odi nsu agu ho na wo de kra kira ho dodo da bia ma adwuma saa de be ni tuntimi fa so ho ketwa bi ni etiatia no bato bon so bekosa chicken ho no oh jami wi amepepa o wi amepepa ha ho odidi ane de tawo etini nchane de bobo every friend no kra na pepa nanim fine ketwa ya ye di pia bonten fashion fine yi bi nketwa yi odidi nya dem kra bonten a ho no waso bi no de ehuhu ni tire ho se be ye mfifrenti no odi awo ote air condition mo kora no usuban ti usa ma mfifrati no wo ho etini nyina aka ho bia no aibobo ema ne de so na me ma me ba akọ freye oso ohene yire ya mo ka ma ne de ne bi be ma bi nso a wo ye na hwie enye ye said the osenkafo kan ye no there is time for everything ene na me ma ne de no so edru so ya se wutu eye momonefo na se okrafo na wutu momone sofo baabi anyankopon obo na pese bia no na obonsan so tutu na rofia na se ni ko bi ewo nchen enu nti no baanu ena ya na yesoa nti yentimi enya baako ho ne ga se ye ka baako de eyesum ene han ene ye nsuo ene sa ye pe nti aye sika no fe no ye twa animu a na ye twa akire medi do OHENEYERE maame akua yeboa asiama bronya obetento Augustine so boy social media handles no obetimi join ye live for SOMPA 106.5 FM Accra e wo Facebook and YouTube no so SOMPA FM live obetimi aka ye ho na Jeremiah Samson odom yen afei maame akosua ago aboaje na me so made nyina na afi afosin wono so ete akire na ewie mu die M궈BORĥ АSEM dwumedie no ya na enwekuo bi ada romance na bribia na yetena se a yetimi de ba wa kwan mu endpoint homeopathic clinic obeka se mademe ho I am free from all chronic diseases free with tiri so bepem M궈BORĥ no yade bia da ye krankro se yenyin se mu ha oba ne bema mu nto amrika fo ni kire mu e wo shell signboard spinters kwan so e wo Akra ha se nom sanso so ene wani kire mu okuma se asante mantemu akronoma bohia wonsa ebeka no wo se bema prostate ho nsem ya enkoyie anase bia won so mreyo ena aba bedware so endpoint homeopathic clinic wokọ ho ahotomapa ena won so ebetimi ayawo de abomodin a
Dr. Edu Boatie Beshow na bibia so etimi akoye ede amount. Enu echi na busia ma yenka nchira wo se Hajia special local foods so eboa yen aduane pafie no hacho atomic kwan no so oben transition kwoho ne kodidi na bibia so enkoye enfamao. Dwumedie bia wo die wo ton sa frɛ dom se beye obaba beye upiafo ama wo dwumedie ya wo die ne bewiem wo animonyam hye no mepacho wo ne na ekwa akokasa na wa be serve wo mu kama ne yamfa wa anko ne nipa ne bi wo anya program no wo bawo wo be pe waduane no na wakoka ho asem akogu anim ase ene Hajia special local foods ento kese na bibia so nkoye enwie mu die mfama 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392 na bibia kwaso ye ede ama kasa mineral water Insu a ekasa ene kasa mineral water. Insu ewo baabia ene kasa mineral water. Ye wo de ewo robam sachet. Ye wo toa mu de no. Nketoa adantemu ni akese. Ena afi ye san wo tete adaba no. Kane kontoa no. Wonderful. Ene na ye friend dispenser. Na eno no de ma dance ne se utimi bu nsuo hye. Esa timi bu nsuo nyuno. Enti de apɛ bia no unya wom. Kasa ene de abasa. Okay, Casaloma Ventures wachira kwan no ewo Taifa Bok Hospital na chi ho abomodi an friend 0206 469430 ana 0303965780 na bibia kwaso ye ede ama fa yerem water meba center fo akache. Ene na ene ekuada. Say tebia time nkoma beba so. Na time heba mixture no. Mitimi kanitia wasa ye malaria duro. Okay. Time heba mixture wanu mato a wuntimi ni di no waduro no. Wo de doctor mfiri wo kura nka nkyerɛ nanso wonte apo wo hia time heba wonderful time heba mixture ya nonum bi hwa ade malaria ne de ye tempo ano ye te anwam ye mfikirefu ye wadwa ye wo ye fie entonton no pai wo mo we yenda anophelos no ma no wo mo na de yare ne ba enti ebi aka opanya malaria wo widiem nonom time heba mixture wonom wie na hu sesese de wote ho a wonta ntonko wutimi ye adwuma enu achi aduane si wanimu a wutimi dia na cha se afiri wo mu bo ho ban time hhba mixture ene ne capsules. Okay. Enti eno ne ye wall a woto afa enkomwa no ho se de yare bia ntimi me nipaduane bio. Dr. Tafiri Jana ye adure wo ba bia herbal shop ene pharmaceutical shops ahodo eno ane se wo behwehwe wo mo ena wo mo time no nso ye TIME ene ne time no Ana humano nso eye 0244 417 669 very short and simple. Aye. Ama yana enyumekuo yase na maami AKOSUA GOABOAGYE na pamfo nso se SOMPA 106.5 FM Accra ye ba ye ya de bibia no moagye ya tomu yenso ya fa mo se abusua prekope no nti no opesa wo ne ye bedidwa open semise bi opesa wo ye enquiries concerning talk shows ana se bia opesa ye bo wadwa ton de ho de roma obeye announcement ana se bibisa 053 188 6216 053 188 6216 na empenyifo etimi ajewo so 053 apam ene ye ba mo so e de be na wa ya wo yire ni anje ho a watimi asi ni pia si ni tade aka chopping ya wa wo hwe nso so ana eye sa pepepe netie ana edoso normal bobi so normal na mama ebo mama mo na menche tiefo ozo memo amoni bi wonderful enya asem na obeka ni tia be mamo no ne SOMPA dance ne se mosika ne ye ne fanu etwa ni mo church wa ye sem fanama mo bo ba bia mo bo nso a ya mo bo yifi no ene free ho eme ye hu papa no ye de ahoti aba wonderful o se de me ye ya wo so wo mpe boba akopeche bobi kire me eno no wabo so wa o say ye dware tu nso gu ehode ye hui o da bia we me ye pepa da na de da bia we na ye pepa no wonim so obejai me ye pepa da
I know na ya na de wo ya no wo pepa ya na ya ofe ya no wani age sa wo ma na adwuma onye se wo ma na adwuma sa wo be koto wani mu no se nyame aka se wo ye wo se soboafo na ampa de waye no wo boa wo ho no hey nyame wan ka se ayi goose 5 a wo de aba akra no wo boa mo atete wo mu ene wo ma ye fine nice mame e boa wo pepa wo ma na adwuma wo koto ama ne sisi wo won se wan kasa kra no umu no ase wani age e ka se bia obekoto wanim kra na eja wo hwe niema e bia eno no samfonso na wo ka ase ye nhu se ye mfonso no kwan bi so no bo nso wo tirimu kra na ana ase ye ode wo dwane mpo ne yesa e pepa ho wo enso se na ni mu no e ha no na so bia wo ntumi nka pampa o afi se nsuo ni ho pipe etwa na wakọ water closet so no wawie abua so no wabua so obua sesen so wanya nsuo amfrase nso ukoi won se nsuo ni na won se nsuo ni ho na wo kọ na onkope nsuo ansa na wakọ wei uye bi oh na mentai na ise de meja ite duru ba bi no enkura na ye kura na wo ma anya yi na de ahyeme because me na mentai ya krofo ada wa operation kura no bibi yira ofie kura ne asemasia duru ba bi na madane sanitary inspector enya ya na makwa se ebi akoso na onyanya wo ho a na me anso me inspect nti eno no ise de mafiri ho emfa ho ne se ne ya na ade no ehute no no kuredie nti nka ye kokwa mu nkomo pa no wedi na bonten ande no wo chiri kura mate nti eno no nso no wo se menka eyo makatre o wa ya ade ene ye ba mema ne so ana baby etimi wuro yeshu eto etimi huru box ato baby sampetin the singlet to baby sakate oh ni aye dem prekesen anya sam ketwa oh apra ho apepa ho awie sesi a ho na ba wuro mpabo ano ho na ba wuro mpabo na gu abra wo hu se wa pepa ho awie wura ho hu se ho akono ho na wona asim futuro no wo be popro gu na ni nyina no ekoba mame ebo atoda anya bo apayo okay eyen sohwe eyen sohwe ai sese emema no enne de owo yen so pa na mehwe ba bia obebo awura na afi enkomo bi wo ho ani yedi etoda eyen sohwe wo hwe de obetimi ne sign ne da achemu nyina se koba se wo ye ne ho se ya de na saba na beye meba bie we say mama trusam na mama 1 Peter 3:7 Peter Petro ngume din kan no Augustine ya na odi atoso etimi ensa de Yesu ka sa na so na obesi na safo na ayi asamando apunu ntwimfa no so no so na odi mama anti wo twi version no ho 1 Peter 3:7 or say husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers so that nothing will hinder your prayers and na mama akosi ago kan sembi anopeya anase ndra anopa na say me bibi sase na anopeya wase wo ya akonchine wo wia wo se wo kwa akobọ mpa wo wia no abekasa wo yire nim basa ebe ye den na wo mpa ibo no etimi adru nyame ani and 1 Peter 3:7 last verse no wo de aboso no was it so that nothing will hinder your prayers na se won koto sere won mpa ibo ene won koto sere kora bo no ebedru nyame animu a you have to treat your wife with respect.
Udo yere na udi no. With respect. Ni. With respect. Yeah. Mema na mokasa boom 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 nanumu asem etofo mu a krom ha wansere nyina ba betu agu so te se de mango time mama nasa mango season. I know cre. Nanumu asem bon. Nanumu asem te se oja. Ehyewa asa wo ho ya nane rubber anase coat ana de agu. Chense ye hwe ase de agu so. Nanumu asem timi bubu kra e ma owre ho se na me kura me ba wi ase be ye den. Wa bra wo maame na papa wo no onyina benkum anase nifa. Mamincha na ya bo awie. Be ma wanumu asem. Apa maame hwa ade bi wa ha se nom. Me hwa characteristics of imperfect husbands. Wonsu no won ban. Ebi ne yaka no. Enumu kasa tan. Enumu kasa nyan. Oka asem kire na yira na yire bofuno no. Oka asem kire na yira se won fa ne tin ko hyegem ana so won fa ne tin ko boduem. Wutimi yo ba. Oba wo wada ne so ne na wo be se num te se de apam. Ene Quinesta etimi a produce 5 goosey. Otimi hwa na yira ne ka cha ne se wo ba. Wa second kan obema wa for touch na yire se na second kan. Dabi. Now with this knowledge na Bible na can do you have it? Mentally. No. Enya mentally, physically, mentally, emotionally, spiritually, biano. Condemn. To grebu. Until with ego say, I am the head of the family. But already responsibility say, and what's that okasa with respect at the channel? Into malaria and kuno. Abra time her best. Mamas. Apa. Ko etin wo bi amfi no. Tuntuma kataka tanitia we no wasan. Ya no so timi chi o. On fa no cross put malaria. Na you know what time ba kron fama no. Fama no ne ho ashi. Oh. Wow. Apam. Yes, madam. Oh, the man ko tabo. Sia na dia. Aso wa ba se. Tamba cho akwaba. Tamba cho remu mame. Na pom to say. Oh, girl, dey me free so why na pa. Ai. They are forgetting so almost the head said the Bible ne kai no. But me the neck without the neck it's turning to me there will be no head. Aye, without the neck no. Who tell you so me try me say no. I'm trying to so without the neck Untimi ntwa. Yeah, you sure you no kasa yi the Bible say you no must say no. You know that Apoma aya mama stress. So bad I man dey tade adro hihya ya ho. O kwame dem si am water me chechu o me water me sane so bi wo ho. Na ha adwa wo pokura na yi ni. Ai. Ehu. Enya sem ketwa. Nya sem ketwa. Eju si me ntwa so. Aya ndie sa na aya. Na kai abrewa yi no. No kre. Akasen. Nyame aduma Saturday week. Okay, me there be na watch. Na watch. Okay. Na ye jana kwai kra. Okay. Okosi no esi meku penny asafo penny. Okay. Na me maame ye obi a ever since owo 10 metoso 9. Na odinyamesuro ne atete na tete ye yefra hemfie. Tete pa. Nanso no me nuamu nyina asofo apostles bishops ene ade enti no udru siesi aso de na ahomache 3 na nya akweja atwa na ti ho a na je say em say dana sorry maso kan na kra na ye bodo no me hwa na okobodo okobon cry eti say me se kwan bia ahomache bala bia ta mo so kra na ahomache okobodo ai eno no nti wo de be ma ekofia no ahwe wo se he me papa wo bo we me mpe ai obekire wo no akire wo de ye na watimi aso wuti na wo ye na pa no kre ye papa we me I never saw my dad ai nti I think say na ye see me wo be 4 years na wu ye e say wo ka akire na nti akweja atwa ne twa abe onya to abe ne to fo ma no a obepo obetin sa afu na wanoa nti yesua no
na yen tie kurase da bia me ka se yen mu bi ne we atakwa me dem yen nom sa na na ble ne da fom na kanka bi beso na kanka bi hye wonfi emlekete enti enen mi hye TV so bi se won ble da hye ai kwoti ko no ne edi ko ba onim se na wo damlekete so eno ne da so kama ene sa ampa bi na nsensan ne ayi wo nsensan wo so be je so be wie no na honam nyina but we were still strong da bia ye ho ode ni adwale koko ase ye adwaye na ben koko na no no nti wo je sister na ese utimi dwale hu sa se obi temu so ye be yo so yahu ahohum nyina asi but onyame aya de watimi atete ema ne nyina ma emu mema ne mu 4 nyina ya asofo bishop emu 2 na nya asofo ema ne de ema 4 no obi anti akwaja atwa ya de ya me fa ne currency ya beba ye no why meda siminu ya obo machi dom ntimi nsuro beba no cre mama yakosua go aje so be pia me mama ye mati asem de mama ko pe hotel de be me de kumasi ni abaya de hu ese say o baby a meda 17669 0244 417 669 Abroti onim ene 2026 time hereby yes your slogan is we are moving with time in that time no ya ne brena na eko ebrenu na de ye adwuma isan se ebrenu hu hia me ba ha minimum bra wo de ama me se me delay brena ma delay ne ma bibiri it na was we move with time so we are moving with time hereby mixture eno na de tu atiri de ase ama mema se bia bru se bia nya do mo kuma mu osum kura no eno na me nua be ma ka se wo ya le kura ye mfa ma ma ye mu bi de wo de be ma ho ato bia na wasesa into time hereby mixture eno ntinya apam kai ni nti wo bi na okunu ya ti anya so de fama no na de o we se obi yo bone fa papa hye na ne fa bone dua papa ka tu de mani binum na ne ho nto no e bia na adwen sesa ye de aba ba mu ti mu so de udi no achi de anka anyom papo enti tam ni time ebra no ne de ye adwuma ye dro no esa ya re miensa ehwehwemu a kire FDF agi atum sompa agi atum na emom no se yare foforo bi wonom na kwa watu adi esan se dua hini na habai no ni dubna no de doctor na wata frigade aye no eye krogen ye de no how bi ani nti bomodi asa obeno no menua na obi se osori ya na ne na ase hyehye no na ne tidwa no fi so obi ato na duda bi edurumre bi na malaria no betse ni padua ni mu cha etimi ma wona ase hyehye wan hwe ya beka so obi ato adi eno nti ne ye kamfo ama obi ase e ma malaria no nche wansa nunum bi se be yan tonton ka me ma me be se ono osi hu no abo na che se ya re ntimi metena ni padua okọ ya na okowu che se tonton kom so time o na unsuro yes o mutibi si hu sa wo yes wo be ya se wanom time ame nko why dey last week ni me no me ho sa me ho ya me hene meti abonti me ya na o na me de mensa ebo ba bia me hene na hwehwe ya se wosi won na che se wanom abo and what does you wo no crime time enti ye kamfo e de ma adofo nyina se e ya dupa edro ni ya duro e ye krogen onuma ohaw ni oyenkeka obi a e mani padua nim afenso name no 2025 me nua nkrofo didi ye na omu didi ya na ye time hereby mixture esan se omu antwa brukios ne ho anko se okonum bi me nua be ma onim se onum a wanum to so wutimi didi eti wanum wo tachere masudi adanse e ya duro no a se wabobo bi asa 2026 me nua be ma wahihye o na ho se wahihye o de bra na ye adwuma na mfunu nyina wo so mbopo eyeye na mpaba ho enti ya no num bi ne ani di kama esan se name no nipadua no sori so a enkrofo bekeka aso sori ne dua so ne momo no num time na esa yare no na ehihye o se pebre ma haban me nua na wakese udi asese ya oni di ana ano ni di ana ne kru hye no ana etimi ayam kru time eba no eno na ya na ma na wo ma wo no onom no wadidi kama no wadidi no wahehye kama no kre nti enu san call 40 days no what say ya sa hwe wo kuna ni so wa hwe ya makunu afekra na ebo nhyere ne so no mate ya no na ye yi ma wo bi sa akura na na afa na ebo nhyere ne so no mo ebo nhyere ne so no mo tete haban ka aye fefe na hana na ye time
ai kama pa enti ko pe bi etonum afensu general body pains honam ye wo ya ye kanfo e de ama wo yesre wo se kodwa so ba bia wo benya bia no de also per time heba mixture na mo wo penido so po etu ayenko kai shi drug lanes shops akese wo ho bia ye nyitwe nyenya doa ye product ne bisi honum esanse odene ho ankasa wokɔ a wo se wo per time TIME yehwe HH na emedofo eno na ebu ama maaye masima na wo kasa se be ma bi ho a se be abru se be nya ado se na yire ase ebon wo de kono koto bi na time HH wo oba wase adegedege be twini nyina ma na ye se wese ebe mwa no na mu aye wese kama akete wese kete wese nye dudu owura ma na degedege na nya kese ba sa be ma no ko mu a ha dwen enti kono ko pe bi eton eboa emema ye masima na mema nso ekɔ 2 minutes no nso no ya from say miwura esanse wo wura ama bibia aye kama 0244 417 669 0244 417 669 edro ye edro ye de bre na ekɔ we are moving with time 2026 medase meso medase wade shieba apam mama na chese eno jamfi a iwe eno jachiwa oba panyi akua jachiwa until 24th of January 2025 when cry 2026 om koyen 2026 efra no pa no nsia na iko nyina no de timbedro dumienu krampo no a ebeboa pa na yetum patase ewo no nsia brem ntene ya na maba abeje ode shieba na bibia nso atime akoye de ama eyiyo no enso enkoso yese de ade ato nani no enyo no ana eyiye damfo nkogya damfo eyiye ene ma damfo eyiye etime eba ye nti no enyo gya chiwa nko betutu na namo afra ni slate no wagye ne kaba no wagye na atia ono na abo ni duku no debo na black ni bi kama ka no pe life ankasa na waba betina asie no ono so abegya mo nti yenya ne sana bibia ntimi nkoye ode sheba menua nyame nka ho no de chore why ene da sene no de mekɔ fache enti eduru ho da ma ya ka ho asɛm fache ya kata ene ya de atwene meka ama meka ama nsuru mate meka ama mate enti mehwe wani mate mekɔ akɔbɔ mekotwi ogo esi wo okay minim titi aduane ye pa kweja atwa kyerɛ ye wonim de me penso akura na se no kyerɛ se bra me kyerɛ orere nkwan ona na ɔte ase me nua wonim sɛ wo yo ba ubu nsa 4 am so solo kodware na ayo ba nti ɔkyerɛ ye nse de esi ya de nti me bankyere bi me da se mate me so me da se apam mama ye jana kwan no kre na asese on fa enche ma Dr. Tafrija na on mana mo mayen waboa yen no kre waboa yen pa esanse time no se ebi wo ho a se te bia wo ska because o ahoden no kre ya odi be ye adwuma maska ba no kre ye de ade hye wo nsa na wo ye ne nebire no mu a obi a pese odi na adwuma ma wo enti wo tailor ni for time si table no so office wo a wo ko no hia time na wan kotena se ana watumi aye adwuma no enti time ne de 2026 no an ye de ko no kre mam eboa Peter ngome edikan etire ye miensa ne nkenkan so no okununom mone won tena nindie mu sara se oyire ne ade a ne ho nye den na munni won ni wo yire ni okay kasa fin kasa tantan kasa poto ye bia nkyere wo yire de wo yire ni jinini entwempra mani hu bebe nyansafo bia otwenkura mani hu bebe nyansafo nimdifo bia no omma ne yire kurampa ni nhye so se bia wo twempna no kure empna twe enye yen so so okwa abonte o mafie yedu na ni ama ho mrantia ni sikan no bema bi ya hya se okwa abonte benya nsafo ne benimdifo mema no obehu se oto na kwa homam ofie no kure enti yen suspect mpo ne responsibility oni grete abri bia no ne yesafata se woye no eno ano woye enti bible ne say mo ne won entena nimdie mu saa sa oyire ni ade a ne ho nye den oba emre
na oba anya mrawo o se me koye ne la na nka wa koye la no asenya because o mre wa adwene mu ene yakoma mu ene yatenka mu abantu aso o se mu ni woni muni woni se won so ne mo nkwa dom no edidifo bi se won so ne mo nkwa adom no edidifo bi na M궈BORṟ kwan ansi ha enu ano no apam nti wo no yire tena nindie mu saa wanya afa awie sade ote no ene ntina nya ho nimode na ene ntena tina bible kura ka asesa wokoto yire ewa adwama mompa so a se wo pa odo no a fa wade nka ma obi nti nimdia kwan so na bi no pepa nimdia kwan so se won ha wo yire won tete wo yire won ma wo yire en ha hai won ma wo yire enti ne suo be ma bi enam so ene woni amagingyan bi so obema wo yire ati ne suo no wonya nyansafo na wonya ne suo eno de say wo tears of joy okay sa wo ye be ma nimdifo a na pese wo ye tira etire no enye sa abasobode keke no a ene ma adwuma ye bata ho wosi nimdie adwene na etitiri num nimdie a me man ni enti no yira nti be nu ayira wa awade na se woti awade ase pa na wa yira mema bi wo ho ma yira wo mu yire no makomem true onu oba ne te enu na me ka se me se ebi a wo fa wo yire kula wo mpa so yabo asia ma metimi ajeje ho nso makomem ni mitimo no na me pese me jeje ho ma utimo ya wo da na wo sole free me so ntem because ebi a wo da me so kura pon me ho tete me ebi a wo so mo a wo se me nya tenka wo da kwan so no na me ho femfe me na ya me ya wa bra ni kwan se ba ne sa eti mema ni bi wo ma yira e wo mo yire makomem no wonti no wa adwene mu enso onim se oda so te awade na se ena ma niam bi a wo mo aye okwase ni ti aya mpempi na abo na agu ema ni bi wo hwa ya ete se abo nantwie ye hwefa akosa ada obeyi nani no obeye de wo ntwa nani ate bi a me mente no metena awade na se ama me ma no ye edie daache won set mi aka nanso bi a na wafiri ma adwem ni kwan sa awade enso etimi ba ne sa enso enne ekoso e wo ye mfiefi mame aboa se wone oba na oho na oka se me manti a ene hwehwe ba bia wo mfonso no wo na correct necessary wow apart from so but nipa ho to here is human o se de wonye bone da no control bo mo ba no obi afom ena se ye fom so a na ye nu ye hu ye nya nu hu na ya ansa nkwankoye biemu a eno ene nimdie mento aso nwotwe no o betimi ato aso medofo na wie ye ne se mu nyina nya adwen kro munhunu emema mo ho munno do mo ho se anuanom mu ya mu nhihye mo ma mo ho munwina ahobrase adwene munwene ahobrase momfa boni ntua boni ka nso momfa oye ntua oye ka na momu nhira efise ye na wafre mo se momaji nhira awade eya na ye nhira pi na ya na wo mu animonyam pi na ya di akire apa mo bi kwa awade ase koye ye obi etimi kwa awade ase ekodi del obi kwa awade ase koji nim anase bia okoje animonyam enti awade enka ne faado no wo kra ni timi je wo ho wadwendwen bi ananka wo ya ankonam no yese ba anu so anmia menko betiri mu pro enu ntiri se de bible kura ka se ba anu owe na yese ne ba kwani kwan se be ma nko ada no anase ba kofo nko atena no awade ye Emma wunya shared responsibilities. Okay. Enka adie bi ya nanka wonkwa na abeye no. Wocheyo. Okay. Nti ebasa no a me so ha se nom usibodom enyo obakofo na nana abrewanti no wo sofa na me sofa sisi abehu se atimi apagya. But se si wo na me nko mi pagya emudro ni nti no obehu se afa me pagya na me te kofo. Be effective. Wa hwe kura na makonya sisi yade me kasa betimi ato pa but enne
me say mema no dodo na mayira e de afiri ma na kome mu wuti fie ho eye wankasa wo fie but oyire dofo no waye te sa abo anantwi ahwe wo a wo na tu no ogina ho de odbe ni bia no okotwe sebi umpana basa no a stella no ate ho okwafa problem we ba na wasob no wagye amene okwafa we seba waseme solve no or solve sa fe de bedu da bi no waye honam eni moja me ntwawa no ye wo Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra oba bi a wutie mi efre be ma no so metie bi na ene ba bia wo modo ne ye yafuom nti wo mehwe se ne de nafua na entem wo mo am ye nyi mfiri ho na teme da se achoto asoma eti apam de ya ka kire mema no nyina ne samo ne mo yire no mo ntena e wo nimde eni nyansem wo ya bema wafo wonnim se de yesi ne ye yire tena e wo nimde kwan so a wosese to obi eni ne nyansa obesame asafo awrade me na me de ade e kyekwa me hwehwe fi yihwe emfra kire eto da bia oba no huni se ono so ye obi ba treatment a wode manual no apa me say your friend is saying communication and not saying kita hodie force na if you force be ka say conversation ni nyina ya de kro ya de ba ko a se wantimi ehun ne yo wantimi anya skillful e wo ho a da bia no awade no obehu se ebegija no kre obeto afom poor communication e wo awade mu egu awade ma yamfo nso wo yere ne me ne wo agina badwom e de ya ho kwan na wo se asokunu ya wo se wo ye bema wo ye nimdifo e wo se wo tia me wo na afofo anim e ye de ba de se me manim na ma ye bone na bema obebo bi mpo no a na buro kra de bema bi obo ba bia no kra wo nya bema wo bema si abonte na Bankwari na ho no boxing arena ho no si why obenya bi no say no ya na ye de sika ne ade to so kwakwako na gi sika enya o metri ne o mensem na obedi na ofie no e na be kire sa wo ye bema the first how bra ho ase anasa no oba tinim de kwan so no e no nche sesa bi wagimi anasa weakness ne ho say oba na fa so anasa bibisa wase ayi a friend is saying aboa pete wase na wode ne kwasea epenyi kire ti no didi sumi na so no kokosechi ono ane pete no ane wow eto da bia sa opese wa wade agina so ye ho nyansafo wo ye nimdifo na kire se ade bi wo hokrampo na wo ba na ye enyo na odifo wo mun so no be ma betimi akase me pa ochew cover o kan sen bi wo se wo yire ya yire wo ba no o mre ti niema bi wo wa e your responsibility sa wo kire no mama na bi kunu na ye bo asia ma ase niema bi wo ho a ono e na atenetene me wo ho wow mi hu no na me afia na me sisuo asaba ya okay ono na atenmenta de hyem me kasem bedwa mu kroma nipa mu gina mu ono e na akyerekye me niema pinti me danase na pam eye wo okunu na sede se bibisa no wo be ye spiritually e wo se wo didima wo yire no kre be man pempi ukwo pai bo so kolampo na na awrade madwuma yo na awrade hia madwuma na wo se wo sa wan ni wo yire ni wan hwe wo yire ya pai bo kola na nya de beduru nyankopon anim enti poor communication skills oba na ya de no kwan be so na obefa wone no betimi aka ho asem ewa abra nkofa like entokwa bia krampo ma enti yensua kwan ya fa so a ye di nkita ho bre particular time eye wasa woni wo yiri di nkomo nya nkola na ha na ne boafu no anase na koma wasoro no e na obefre no okay asem bia obeka bia no wa hwe obesa to chiki kura because already na no ne boafu dada na bia wo de nkora na hye na horoba na kre enti sa wo ye obema wale fo nso so a o communication skills no manenya good manenya better na enya best montro apart from no mami nko we say so ahunidie ahunidie say na wo na wo ye tire say de Kristo wo si Kristo anam ofie ho de a me pa choma de uhuni okay o call me pa choma private so a flash enko ye nwum na nkasa wo yire me flash
na no so kora de nya pam say waye bi no no ya na se be ya ye nkura sesem kakra no kora say hwitim no so no na eho na wo enye apam enye mema na mo yesa no akwadwo so atole seat ne so na wasai so nyina enye wi apepa so wan hwe pepa so kama o tissue ni bi no wa pepa o wi a tissue no wati bi na de nsuo kakra ka ho ana so soap ne kakra no sa de clean so sanitize wow okay de woni jare wo mato am nyina yi nka tutututututu wo so le a wo sa no mo nsaka ho na ho mache wa sa bebutu oba so ho buru so na oba no beda ba ne nemu ama wo se ne nda ana me yere ne me na bisa ho se de na wo ye de na asesa de wo no mo na nadwo no wankasa ahomache na ebon films awu bro me ye dan na mama timi no waye waye anso na wo sa be kisi waka ho apam du huni me ma wo tie ye kacho du huni chusen aya chuchuwose okay wanu mu yi nka bone dodo wo kwada chuchuwose ede a na efe se wo de akura no chusen da what say your friend say yas toothpaste aje wo yas toothbrush yeah what wo de wafa wo yere de na what bi atoso okwa wo de akwhye ne so oba no be de na okase onjutwe ne se obetwitwi di uhuni mo bossa shows na motimisha ne bese na watwi mienu mema dodo o hwa okwaja na so kron pepa won to ye wode tissue paper no efa ne to a yo no wo kọ but o pepa o to a won sa na ye de kire kwan benkum ne de no e wose no nko ayi ne ho e wo tissue paper no so na akoka wo to na ekwan na no eti fi bi ya na say toilet bi e wo bia na ekni ne no ewura o to na num na no kama enya sa de buy say ya na ekọ line ni mu no wa wo dia wo ho eti asa wo de won sa ho na keka adwenwem titimi se so no benkum de no na wo pepa to no wo buka no wo pepa na wo de no ahye ekire na wo de afa wo to kwan no de ru to kwan kakra na wo pepa wo kama wa wonya kramoni ya wo kwaja na so a wo ba horo to won so akọ toilet nso so a won bepa wo to ye na de akwata office na boxer da bia toilet wo boxem oba ni sikura so nse hu ne so mfaso wo bia sa be bi sa ne se na wo so mfaso ne se wo to waja na wo fie ho wa abra wo toilet am bepa to ye enne ma boxer no to webese no tu be hu se be ma ne boxer aye kase boxer kwati na yi udi gina ho eyeye otimi be bi oto bo ayi a friend saying boxers white man no krampa on pe because sentimi ni na watwi mi no na to na sesa toilet no white de se be show aya di hu ni pa cho be da ya dware okay na nesisi anya wie ya na mi dware won so make sa akofa kuroma man fifrat aye na ya okafra aya di hu ni wo dware a se bibia ni wakora na wo ni splash wo ni roll on ana say perfume bi krampo na apam powder ebi wo wa ehwam no kre fabo wa motuom be ma de na efese wo yira beda akokoso na ehwe bi o tinka papa bi e wo ne hwenim a wo timi tweko ni mu yi unya minti bia na wo de ato wanum okay yes wa warranty eno ano no eti ya di uhuni na no so entime moa na aware ni bi wo ho a apam e ma ne ya ye hunu amane no na me ka se ma ne bi wo ho a wontimu tutu no e ma ne bi won so mu kuyen with kankan and ti ba hu se kire no ba ka sa wo yire no wona wonna ne ade e se wonni uhuni o shata de ba ko abehye saa be me betimi ya shata de ba ko e ma na to ne ma ama no oba na to ntade ama no so no wo behye ba ko saa ni anwan okokoro mu abonten kura na oda so hye no nti ye ne ehuni lack of emotional support emema ni bi wo ho won yire kura mpo okwa animu a won kwa animu ne won puntuo eye wono mo ya eya na eman because say ye emrent no ade bi wo ho a ya tenkam na timi bubu ye ntam okay enti eya wo na wo be yire wo yire no e wo na tenkam nsem no wa ye den na niam bi wo ho a nya bibia na bebu nkama fa ne so enti emotional support so no e wo se wo timi de ma wo yire na bibia so timi koye and again pride and stubbornness time kokoti pride je ekum nipa bebre
me na me ye bema me na me bo akonhoma ai it's your responsibility e ma no wasade no yeah mo se so boafo I came to support you okay in a way so wuyi na makodi da brew okay na makodi da na mano ama bia me kana me say eja bi oti ase no me papa me se kwan bi oti ase no oni sika o ezina na ye bo aba ya obeye me di ni kofia obehwe me ba masa obehwe me dia na wo hwe me auntie I was say so do me no ma ye mo nyina ai enti me kan je me say na me bo akonhoma no ntimi anko wa me fa me no kre e was say me bo awodie oba bia o mo awukunu no onye oba apa oba bia o mo awukunu onye oba apa financially emotionally bibia mu e was say obo awukunu no nyese ono ne bo akonhoma o na tue school fees nti no e da ba ho se na dwuma nko ye oba wo sika se mamia so matena so enkwadan ye ya omu ye ma wo enti oba bia mba support e ukunu oba nyansafo ntena ho ma ne kunu ne to anasa na daja na so nya na daja se bia on shatade ni secret impie okay okotwe mpla kran ho mo ni dede ba nyansafo be chi ne kunu atena se wo bisa ne say what is wrong with you then how have I done anything wrong? Have I stepped on your toes in any way? Tell me. Me friends and say me mistake be ama ye no. My sister and say me be ya. Tell me, I will change. Say oka se bibi any ho a. Then no be san so no dey na ekoso. Okay. Na who amre no help him. Wo ye ne supporter, support no. Na want me free sa ho amre ni mu. Yes, I could train plan out the minicana of body and a hey. Or responsibility, make sure say anytime piano, or bet me hold on to it. So first and is you say I had Tetelesta and where they jano into who is who one need actually. And so over come and also cry Tetelesta name your package. A dear good baby. Sans or ban on peb rise yabo. No cray. Oh, fear no a Johnny no for good to say ya. They say no for so. Insisi what is say maba wa na o masi so tie no o se be bob rise ya na me muya me yampa cho yesusu mi an nsanim yesusu fa de animu ne be chew okay e na ya na ye wo ehu kwaye de rewre mu yesusu fa de ne koto last and last but one no man na first one second one okay ne mu hojo ma ne mungo ene ye wo bra akrampo na brise ya ye bo na ofie ene nya brise akrampo na ye wo ema ye ntade a friend is sense ebi a ultimate wo de sokra te se de wa bobi no what mase ebi wa hwa ye won satean tade yi oh ya ebe yi nufo na asi wo kama ensi wo kra te se de wo mo asi so de na what mu se enchi encouraging di hu ni ma ukunu na ene ye ba ye mema ne de asunti no inconsistency emu akohoma ne ochina wo bi kra aseme mo na wo ba no so bo ese be ma bi ni mattress ya wada so omo koto na 1500 or 1000 but na ide ne mfa 500 mra because omo nyina na eda so omo kwa koto bibi a chance e krampo na ohwehwe so oba no so diska bebe bi ene wo ya papa ne ochina no aye ho bone odi ho ti sa dadantoma be consistent inconsistency also hard drain e wa wawe mu and a lack of spiritual leadership Bema timen cover honhomu a di abusua nani honhomu fam chira wo ma chira wo yere kwan ya fa so bompaye anase ya som awurade na de o yere kura na wo se ka wo na nka wo twe no ono o twe se yenkwa asole a ene ne de dem abrɛ mu nkomra da bia mu nkomra invite mo so am so what mase e na emotional unfaithfulness okay emotional unfaithfulness maka emotional support ya we emotional unfaithfulness atenka mu ni nokre wa atenka mu e ka wa ya yire no mo atenka di agro oba no abepa chew no atada ne ho aboa pleko no wasa akọ ne fie ho ofigu ho ne adane aboa akra no wasa akọ ne fie ho biem ka hu sa me say obi atenka wa nakomemu no etese wall anase wood edua anase fence blocks sa wo de dadoa bom na se entokuro bi bedam a
me pa cho sa tokuro no sa wo sa de anwea korampo ehyemu a ana sa wo de sawdust ni bi esa ehyemu a me pa cho ebeye fonfom enye te se kane na na yaye no on say ya yatsena yi enkrase ne ba bi a apam enkranza kentampo kwame danso ya yeduadua bayre ni ade no oba wo se bayre ni bi wo ha ne mu abotokuro na yate na tie ni bi ne de atua no mata white ne de atua no ebi kura wo ho a eye saa nwura no ene de omutokuro ne de na tie na atua no enti wo be ye no se wo ko obi koto no otwa bayre ni mu atokuro ni dem enti yanhwe na yenya ho no so adwuma na resistance to growth be ma bi wo ho aka se wonyini kura wonyini da jayade we wo jaida okay abrabo ye bokwa ye nim na ye primpunto ni ye die eni nyini wo mu okay enti se me be walo na still no be se 5 years time apam ze ye da so te ba bia yete a na chese ye nya krado se ye benyini wo nyini no so no nyini se awade na omni ama bia wo de sha ase no enya noa na wasa wo de kwa wanim de enya no utugu se de mi kurvers fa wodware ana enso no se de wanyini wo mu eti yenhwe na sanema we se nyina no yenhwe na yentoto ye neema obia ni ho amfonso ni ne ho obia ni ho oni nenso e wo na brabom obia ni ho obeka se bia ne ho te oye perfect na so matwana pam eye ba e de kyerɛkyerɛ ma pabi e de brɛ na yesua de efri san kyerɛkyerɛ ni mu a yenya experience wo mu nti abribia no wo sa aware no wo de ni nkoyo but you see abontina no kunu na ma obi anim se bibia ye okay okay because always you try to manage things mfonso ebewie na eniti aba mo ni awai ma correct mo mfonso sa pepepe esanse kwase ana hwe ase a wonsesa ne nante ena sa woni amahwe gu a wo na hye wo police so a no wo hu se do besi asa nante ti eto da bia de ebeba wo mu no eya na ka brabo aware akontuo ne ho na ba de a na wo hu kwan ya obefa so a obesiesie no na wasua bibi de afiri mo eto da bia ya na eden na nso no ni nyina mu no all things are possible so work on your marriage nye eyi divorce no na ye option okay divorce is not an option our jay no enye to freedom obetime de atetew ho edia pefa ahodie fa ahodie ni baabi a de wote ho no wo se wonye pa cha de wo kɔ no so wo ne nan so wo ho na so bia anyoi be ma na wo de so kunu nya kunu mu akɔ homa no wo de ekɔ wo be kɔ bo akɔ homa na so edura na jo mia na yere kɔn wo ba kɔ kura no na ebi kura mpa wo de ne yere ekɔji sikadura na se wo ye ne bibi spiritually eti yenhwe na yentimi ema enema nkoye brand ya so 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 na bibia entimi enkoso. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacho di baby akasa free. It's a training. Kasafia boso. Pacho my auntie. And the waka asembu. Well, who mattress is a ma won't say, Berman is your banner soso. Mimi the hey. On our with the pan or no cook room could it dinner weapon. No person no better. Now was a 1 year to solve mattress and so I'm toy. Hey. Obey true said the form. Wow. One dream and one, and to be you want to form. No, not than a mattress. Obey you want to form. I ask some. Nah, hey, so sad. That is my consent. Yet it is Suban. Maybe a bear. Yet it is Suban who papa, mamma, be Suban. Hey, one cassette, my Yamekura and a ball. I managed to bring you one day differences. What did the two members be who are? Because I mean, Kwame the other day. I come up baby. My woman in any issue now, wouldn't say, oh, me come and then I can't say, you're one of a fat phone. Oh, no, a coba man, no. My alpha will say, me patcho, good afternoon, dear baby, I can say free. But good afternoon, Prophet Emmanuel, Sasuni. A patcho, my entire papa. I somehow would have idea. Very fantastic. I can think I'm going to continue because
wale sama ba mani la 2025 pantuma ye se ka ma ma ha e kwa ebre no wa mama e bidia no dele e me be bre ni odo e me be bre din sam fom ye be ma o ba ho bi ma bi su bi na se nyan kwala na ya na se ka wale ni gu na so radin ti erade mama radin ka ho ka ho so ho ye da se so frɛ papa mpacho good afternoon di baby akasa free. Good afternoon, Aziz. Yeah, exactly. Nyamia dom nanso e ma yentie wa. And then apart you know what to take your chairs. I don't know where and no, I can't be chere man no. I equals to. And apart you on to make us say mama don't go for no you don't you know take your chair. You dey chira. Without say bye. Yes, yeah, that's so free. Mpacho good afternoon, di baby akasa free. Good afternoon. Pacho di baby akasa free. SOMPA KASUA. Hey, Mr. Isaac Pacho my entail. When you have Papa. Awari mu sem na no. Ni edika pa no efifie ntiti o. Okay. Efie ntiti ye. Maame no ene papa no. Suban ya no omu wo mu no. Akwala de peki. No omu di nyini. Omu di nyini anu omu so spread. Ene now. Okay. Papa ka tembi de kire me. Ene ye ne ma meme nyina ofre ye. O si oni oba kwa akotina ade miensa ene hia a ye se brema eye wa steady ye se woye. Ni edikan memo ba no ntiti. Ni etosu mienu memma ekomun no. Etosu miensa bomodi ase empem ba mo ba de ati na se wutumi yes adi miensa we e de ma oba no odi obuo be ma. Okay. So sorry. Isaac me pacho my show we say good afternoon di baby akasa free. No papa. Mama papa pacho di baby akasa free. Medina na kwa me amankwa o. Eki evangelist. Mate my entie wa papa. Evangelist ni. Mate entie wa. Mama ana bay na me shira. Metia o testament so metia ne fa. Yo ojo so apam. Enye tell say le ma dodo na ho man kureni. Yi mu ma sene e ma ade yo na ade ba ko ese ese so ne say sene o tun ka to sem no sene be ya be ma un bible ekwan sinti no o da me ka se mi tro say yen kan ma ho asem boni eno no ke se bia oba no we kwadefo yen ke ka so oba ho asem boni a se bia wo no oba ti sene mo kan ne bia le ba bi nye so tin ka se bia wo yera se bon eno e sene so oba ho asem boni se bia o kwadefo ompa adwuma se eno to betimi aka emo se kona mu nsam de yen kan tro ba sa okay so na ne ti wo ne jaye o ye mo so kwan kire obi sa ne ma ne de wota ya wo life nkoyi mama me ne mo afiti ade ba ko na me ye so no ba be hie mu a obeti na no o china kura wo ye no be kasenti me so o china nya me ya adoma ye no be kasenti ma ye de me kan na se me ma no mo ma ye mle ho ase mate ka ho blase a o yire na ne tie to ba de the Bible kan ye no o ye so boafo wo san so ye mle e ja de tina o ba bo yire na be tina de na nse so be kai a asembisi wo isin region e ma 30 ayensu ano o mo ko no ma 30 na ace so kai a e ba pepesi ne ma ya enya e ma 30 enya ace e ba ne sei kafra ya di way to aboka kire good afternoon di baby akasa free Yeah, but now what you saying? Pacho nyame ntime ho ya na so e Nyame adom pacho ya frame Paul because every St. John. Apostle Mighty. Apam be chia pa. Ana abochi, mi wura abochi. O mama dia botadi. Nyame ka ho. Ana kakra me. O ya ma me akoso ago. Mi chia obebre. Ojos. Kakra me kan se. Apam wo ka sendi. O si
Oba no one ne te wona se. Me fan se wakotwe mpena. Yenka. Emu binti. Umpena obiti. Umpene dia. Unka. Ena ope oba no na wanka obewu. Ope oba pa yi. Ope so one ne pobra. Na wani che no ho. Ba bia wo bia no ho adwene wo tirim. Na se watwe mpena. Na se wanka. Apam untimi nante. Mate. Ochna odonfo de domien a yebesa ba beto aso. Yefa afre ni bia be mo fanche ye ochanyambo ebe ma more time na motimi afre me din do OHENEYERE maame akua yeboa esia mabronya obetimi afre mabrewati ameje oso apam dada Jeremiah Simpson eda ono so kan ye ho St Augustine so eboa ye maame AKOSUA NHYIRA so eka ye ho nana afia forcing enso eka ye ho bi ena ewie mu de sore kwan mu ama for God and country dwumedie no Professor Dela Abochi wodi aba beto amoso Homeopathy clinic. Ghana had the obie nim say a prostate. Na baby omutibi screening ema hu ni ye etu asia. Na endpoint homeopathy clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation